Thando ngino hlobo wazalwane ay akulula ukumala akulula nhlobo inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngokuhamba kaSibali uSibali ube sefana nje ukuthi indodana endala ekhaya sithi ukhumbula nemncane uphenduka umngane kuthina uthanda benalo for umndeni wethu angazi ngakuchaza ngithini akuningi ngakusho but nje sithi nje thina ekhaya angahamba kahle asoze samkhohlwa mntakama in love uyazi nawe siyabonga. Ngiyaqolisa ngisathatha imiyalezo lapha siyabonga kakhulu ekugcine yazi ngathi ushangalazi igama la dadwe wa babes obekhuluma la ngoba mayithi babes ubani xa sikubuluza lo abuya sikubuluza kodwa beyithi uzoyibamba le ndaba ukuthi babes nahlangana kanjani noMampintsha uthi hey angidansa lapha eBirth Center yakhumbula uyangitshela leyo manga angidansa eBirth Center sengikhiphe indaba uthi lo bhuti wayeke sekuthiya uthi yazi waloke namshaqa nje itho waqala umbukela phansi uthi waloke nami nje sicela inamba le yadensa uthi ngathi ngeke ngisasho ukuthi wathini kodwa khona into ayisho ukuthi ngawuhlola wami lo bhuti ungizwami bhuti lo ngizoyibamba lapho ngayiqaqe yonke kodwa kwaqala kanjalo indaba babes amaMampintsha eqale ubhesi wankolosi into engekho. Sicela njengamanje uJumbo azosisukumisela abalandelayo. Osa Jumbo osiwe uyazi.